Klub penzionera omiljeno je mjesto starijih Šamčana, gdje uz druženje, društvene igre i tople napitje provode hladne zimske dane. Zbog zamjene stolarije i vrata posjetilaca nešto manje nego inače, ali svi zadovoljni poboljšanjem uslova u klubu. Ovo poboljšanje prostora je veoma pozitivan korak i on uvijek doprinosi boljem ugodnom boravku nas odraslih, odnosno starih penzionera. Svakako je to činjenica koja poboljšava i uštedu grejnog materijala. Većina nas dolazi 5-6 stalno, a većina su to samci koji kući nemaju kuda, jedno vrijeme borave tamo, a onda dođu ovdje na resto, provedu vremena gdje im je izuzetno lijepo. Uređenje dvorišta podrazumijevalo je zamjenu dotrajalih betonskih ploča, a penzioneri su sada dobili i veliku tablu za šah na otvorenom. Uz pomoć opštine Šamac, donatora i novca od članarina, zamijenjena su ulazna vrata i dio stolarije i instalirane nadzorne kamere. Ukupna vrijednost investicije je oko 8.500 maraka. Želimo da ovaj objekat, kako je već i naznačeno na nekim drugim mjestima, bude jedan od najuređenijih i najljepših na ovom području. A da bi bio najljepši i najuređeniji, prije svega moramo ga sanirati, a onda moramo čuvati. Kada je pitanje sanacija, opremanje prozora, vrata i tako da jednostavno je došlo do takvog vremena, pogotovo posle poplave, da su sve prostorije jednostavno prolazi zrak na sve strane. I mi smo sada stavili smo vrata nova, stavili smo 2 prozora nova, bit će i drugi prozori će se mijenjati, a kad su u pitanju vrata i prozori, ne košta baš malo, 2300 maraka vrata i prozori koštaju. Tako da to sve to košta i sve to finansirano iz članarine, dotacije, opštine, ljudi koji hoće dobrovoljnom pomoći i to je to. U udruženju na proljeće planiraju i zamjenu dvorišne ograde, čime bi zaokružili uređenje kluba penzionera. Osim toga, sljedeća godina biće u znaku zdravog starenja, programa koji podrazumijeva razne društvene aktivnosti, turnire, predavanja i izlete.